Došli u Rijeku na stadionu Rujevica gdje pratimo Rijeka Dinamo, McGregor Walk, malo zeke peke i krećemo. Danas je Fabe za vas pripremio poklon vrećicu koja je upravo ovog trenutka, kad je video vani sakrivena negdje oko stadiona, merch, šilterica, prekrasna majica, par slikica, sljedeći kadar, dođi kamerman. Teatralni slow motion pa snimi ova moja ogromna leđa, totalno spontano, prikaži krajolik Rujevice. Danas radimo stadion tu Rujevice, ocjenjujemo cijenu karata, hrane, stanje WC-a, lokaciju stadiona, te atmosferu prilikom utakmice. Ostanite sa mnom. Došao sam do Tike Shopa, provjerio vrijeme, te kao uzorni građanin pričekao svoj red. Tamo me je služila mlada dama koju sam pitao cijenu najpristupačnije karte na dan utakmice, a ona je bila 20 eura. Ocjena 3 od 5, rekao sam joj hvala i vidimo se. Ekipa, idemo sakriti poklon koji sam pokazao na početku videa. Tamo, morate ga pronaći. Sada pratite me vama. Najlogičnije mjesto za sakrivanje poklona mi se učinio parking, bog doktore. Pošli smo od Tike Shopa na lijevo, muči sine, ne govori ništa. Bicikl, izbačen na desno, oko auta skroz do kuta gdje sam naišao